Wah, kau kopi dah bawa. Kopi, beda lagi. Gado, bagi dia kopi. Ya, dong dream ni no. Dari bekam kena cek HP. Takut mertu HP tu. Hai him tua hai. Ang nampu karu ba kedai go. Nyo mepom nyo pu cah yo. Nyo cah teknologi tinggi. Hai, lươn lep loh minit ta cah no srak puno. Arus di hana lei tamong, hana terganggu apa, hana awas baterai, mepom. Yang kalian ni auto power off atau auto disconnect setelah 30 menit. Mepom, nyai mepom. Mupa mana ni? Makaji. Dia nak punah mana ni pakai bodoh mat oi kerja saroi mana ni ah. Ken bong tomat automat. Sap aju hana lei taman arus. Hana lei taman arus nama po. Ya. Angka pete cita nya baik dek nong. Cika dak kena letak. Punah ni. Irap dari hera deh no kaja. Irap karena pakai kabel lagi nyo. Nyo pihim kahe long jelaskan agak ini antena agak miu. Jika jelaskan hidro kabelnya yang 4 long nyo. Dijelaskan ya. Yang mana nyo? Jadi Bang Him, kabelnya dapat digunakan untuk seluruh Android. Bisa untuk iPhone sampai iPhone 12 Bang Him. Kajet nak menang pegah renong. Mau buat dah belo. Foto yang baik ji. Iji mentang balong ni belo. Banyak perlek ke kabel lagi nyo. Hai tengku him mutua. Yang mu bahagia. Nejak laju Pak Simpang Surabaya. Toko ji. Nan toko. Nan toko berarti alamat toko. Nan toko. Bak pusat aksesoris di Simpang Surabaya. Di Miyuk. Flyover. Kamu pat. Crossing nak mana ni ah? Hah? Crossing nak. Crossing nak ajaran nak. Jawab. Nyo telung.